to dak sang ti di long ni nia farman dak student demonstration male tot phong pan ka che song mai pa do pon lo si labang so ka che song amai ke hat thang achiklo PGR along long pen aron repen ke do suri kep lekai akeche ke betuman thale nai ko hala suwa ka che song la so ang thun si non pon da ban bom lo ang thun ke wanang ko ka the ke lage chini pet lo thang achiklo hala bang so ni ka che chak PGR along le long pen ke chi ke ban tharle pu hala so lam chak piniar nianta lo long tok wok chot sita hala bang so a PGR along le long ke pi ni jok sita krep krelang la pen hadak biha be par claim atum phanda ka tharli puta theglong le lang sai ka tiki ington kok lo puta theglong le lang eviction ke claim ji phan ang ring asim sab masit thang ta theglong le pen lang sinon hadak theglong ma parlin lo eviction ke claim bang aphialam lo council pen hala dak PGR along le po hala so tar pang thek ha so benar ke tar dam hala so benar masibang bung tin dal asi hada kasi man bang parlin Karbiang long autonomous council pen si eviction ke claim dam ning ka tharle dam ning ta hada kasi man bang ke hala aron ri pen ke do tum si council pen ke edam anu jok se bang pakrep rong lo bang si eviction ban ang claim thurong lo hala son si je man tu dal lo asi mo ben chipu bom lo le tum ta council kacari atum ta alang litum methang aman apeng a self respect anta jelang le dadlo alang litum ke som bek adu jo krep hit anta alang litum piniar ni anta thang abirta ta chen e jola pusom se man dadlo la si nilitum ki puji bang ala hello la bang so long le long eviction claim ke tik bang ke nilitum ka che song la ke pon bom po la pen pini la bang so cha tai pen si high power committee long ke do song atum man tani tum arjulo nang litum komandu an lo la so high power committee long ke dodun jilang ke ni ko ano dodun lang ke la pining aning kan pleng lim eviction claim ke det anang litum dodun bom lang la puluma matang te aning kan ne claim ke det sitar litum ke dak do bom pu putong ke ma thaloma makupilo ke ma thathu do ke do lang ke hala so lam ma ra da phan ke lar dak ke che thanai la pen hadak eviction ke claim ji asim sab thang angring ta theglong le lang apen aning ta hang hi pusin non mat ki punang ko ko aning ke hang hi po thege la hello thengrak un e lobong panu chot non ke theglong bang ke hadak pen eviction claim po pulotang te non ke chengsia bang ke beha be par ke eng tonang po la ke klar dak lo la pen hadak sai ka ti ki deng tonang po athelang li tu met thang ma si dak pen thurnon pu notice pier lo te notice PR lo pulotang de kopi si dak beha be par claim bom lang dak pen thurnang po pulotang de kopi si dak sai ka ti ki bom lang kopi ke nang lo do lang ke hala ke arjumi me lam lo la si non Karbiang long autonomous council pen la son apor ke nama bidi claim chot la delaying tactic po la so bang claim chot claim po ke chingwai bom lo ke po hala so bang rat phan ke pilu bang ke la bang ke du nang lo li puyu bang ke kang hong nang an hong at lo ton nge kang hong dor lo eviction non ke claim nang po apor don ke la si ne tum dak pini sang thi ja do lo la pen along ka pe ka tum damji la si along damji la pen la pu che tang lo pulo tang than ne tum dak di phurong supi long sitame ar mu che jeng pe do ponji la pen soluk sodak atomonta mo jab det tahai jong si Karbiang long autonomous council pen ang thin che pe thi pulo tang te